sunburst flowers calling on warm days overdue. Vui tam tak tilung oilo le nol ilo ni to em Colonial Harlan Sanders KFC Kentucky Fried Chicken muchuak tu po hi vui tam tak nol ilo ni to a beidon na tur om ngoi thlen huna po beidong lawin khovel himun nuam zo ka alo siamani. Sanders hi Henryville, Indiana, USA kumsang khat zariat somkwa September ni kwa khan alo pianga Wilbur David le Margaret Ann Tefa pathum zinga upaberani a ama hi Christian thatakani bok. You've experienced the Lord Jesus Christ as your personal Savior. You betcha. It's a great experience, the greatest experience I've had in my 89 years. 89 years of age. What do you think about your great-granddaughter receiving the Lord Jesus Christ as her Savior? I think that was one. I'm so proud because she was born and raised in a Catholic family. Apa hian farmania ni tin a thok ve thina ma se a inti pala a ke ati tliak ta a farma chuan a thok thei talawa sasat tu ate atang ve thina kumsang khat zariat somkwa panga khan Sanders po kumrukmi lekani in apa hi athi ani anu in na atho angaya tomato pekte na in lo thina ni tin a chho angai chen wangin Sanders helano pangle ma se a unau te enkol tu ale erong bol tu a atanga heti lai atang to hian asiam hi tui ema kumsari lekani hian changsiam te re thlai han song bol vel te chu a hne hle to a salama injir chawin sasiam lama po ma arun son ta hle mai ani School abanga kumsom mi ani hian farma na athok tan ve a I was 10 years old at that time. I got $2 a month in my board. kumsang khat zakwa pahnia anu in pasalania William Brothers ania anchung in Greenwood, Indiana anin sonani apashon hian mi kutha ka chingin Sanders te unau hi angai na lo hle ani kumsom paruk mi lekani in Sanders hian akum thupin army alo joina army atang alo ho hian Sheffield, Alabama a in soda heta hian apatea abela anau clearance point apashon bola oma pe lo wangin aron join bele nge nge a Sanders hian kumsom pariata ni in nupuya neya fapa pakhat le fanu pani anneya ma se afapa hi no pangte ani in athi a anupui nen pore laute an in thena tichuan na sang athok chau chana fireman angina tho reng nuwa boina umwangin abanga lote azirle a lawyer na thokin a umbe chartara ma se a client nen nin ti thiam lo nuwa abang le a Jefferson Vaila in sona life insurance company a te athok le a ma se anuwa bana ni le a sales lampang na te an thok le a umna po ason kwal ngun ema atna po in thak ngun le ani kumsang kha jakwa somhia ferry boat company te chu lo siama ma se rewak lawa share te chu shalin lem siam na company asiam le a ma se lem siam chuak tu thar thajok te po an lo chuak le zel wangin re lo te a ban san le ani hemin hu hian Winchester, Kentucky a in sona salesman angin athok le a ana te reng a thok rei theilawa kumsom li ani chia chuan gas station a arsa azwar ta thina a intilian zela restaurant mi za somli thu thei da hiala achwata a kumsang khat zakwa somli July tha chuan adu thu sam nge a secret recipe chu a pe felani kumsang khat zakwa somli pakhata World War II lai ani angin ador po kharangai ta a kumsom rukpanga ani to a retire ta a asum don na achia a brok he boka she omati in inti lumdu na ril ru hiala puta a athurau chha te chujiak turin thingkung noya athu a ma se thurau chha chujiak talo chuan hlo thlina tumna chu aziak ta zoka kumsom ruk pangami inti lumdu na hiari rupu chu a inti pachang le ta ani indawa zo chuan akuma aboilawa abeidong lo boka a secret recipe chu franchise turin aswar kwala a retirement poisa adon dollar za panga che anaya US ram hun sang aswar kwalta a secret recipe te shila a business partner ni tur hazogani akara cheng topa hetia partner tur zon lai hian a khosa ve tok ani an hol zela ni tit mai chuan holani a ma se beidun atum lau shim Sanders hi voi sangkhat pakwalai nolani
atopa chuan a secret chicken recipe chu pom tu a muta a reilo te a dor zaruk lai chuan a secret chicken recipe chu an zuar ta ani Khuvel mun sang sanga adar zau zela a thang chaksi a Sanders po atar ve to nen a company chu $1 million ni in a shalta a ma se company spokesperson ala ni renga KFC symbol ani boka a mel hi KFC logo a tun thleng hian ala lang renga ni Khuvel mi te ngai na top theilo a arsa siam dan chuan tun thleng hian ngai nat ala lo ani kumsom kwa ani in pneumonia wangin a thi a athi hun lai bor hian KFC hi Khuvel ram sang somli pariata mun sang ruk vela oma voina hian Khuvela hian KFC outlet sing ni vela ya umto ani Inshat angkhan Sanders po voi sang chuang nolani kha baka adam chunga ana lo tho thin haute kha atluang lo em a Sanders hian kan hlo chamna piang te hi kan hlo thlin na kong turan ni atia mi then kha chu lung oi lawin an beidong ma thin le a na thok tur le bulchan thar turin upa anin ti ma thin le ani ma se kumsom ni borvel po ni la kumsom nga borvel po ni la a aya tampo ni la alat lai lawa irin phot chuan thil ro pui takila ti theiani Sanders kha ama kara re thei taka a chen topa voitam tak nolani khan zakin alo beidong mai lawa ama a in ring to ka kumsom sari bor ani in million mai ni lo $1 billion brand muchuak tupa alo ni ta lo tling turin ila upalu tuklaw ti shereng don nia